Lakukan dari Desa Sirawadi. Poin 1-0. Poin 1-1. Punya poin untuk kita tadi 2-1. Bertiga poin 2-2. Empat bola. Tiga, empat. Pertahanan apa ini? Poin 5-4. Poin 5-5. Poin 6-5. Poin 6 sama.
Poin 8-6. Portugal, poin 7-8. Poin 8 sama. Portugal 9-10. Poin kelima 10-sama. Maju 12-10. Sama.
12-11. Bertinggal poin. 12 sama. Bola 13-12. Poin 14-13. Dulu. 14 sama. Lima 14. Poin berapa lagi? 15 sama. Lagi sama 16. Kayak nih Monggol itu kayak lo. Double sementara 17-16. Bertindak poin 17-18.
18-19. Sudah dilakukan. Ya, unggul 20-19. Ngejak balik tapi. Ngejak balik. Ya. Berkira poin 20-21. Poin 22-23. Besok. Poin 23 sama. Kuwi lucuran. Let's go.